Bwana Mojtaba Khamenei, umuhungu wa Ayatollah Khamenei wamusimbuye ku mwanya w'ikirenga muri Iran, yafashe icyemezo cyo gusesa amasezerano mpuzamahanga yose ajyanye no guhagarika gahunda ya kirimbuzi. Abona ko gutunga intwaro za kirimbuzi ari uburenganzira bw'igihugu cya Iran budashobora kuganirwaho. Nyamara ku rundi ruhande, I think this is a remarkably dangerous situation. Ntekereza ko iki ari ikibazo giteye impungenge cyane kandi gifite ingaruka zikomeye. Mu gihe abanyayisiraheli batsindwa muri Iran, bazabimenya neza ko batsinzwe. Bazaba bazi neza ko ibyo bakoze byababaje cyane abaturage ba Iran. Bazamenya ko Iran ifite intwaro za kirimbuzi. Yaba ari igihugu giteje akaga gikomeye cyane ku ruhande rwa Isiraheli. Bityo bazakora ibishoboka byose kugira ngo babikumire. Niba badashobora kubikumira bakoresheje intwaro zisanzwe, bishobora kugeraho bazatekereza gukoresha intwaro kirimbuzi. Kandi nk'uko bizwi, nta gihugu ku isi kigaragaza ubwicanyi nk'ubw'abanyayisiraheli. Bityo igitekerezo cy'uko bashobora gukoresha intwaro za kirimbuzi kirashoboka rwose. Niyo mpamvu ko ibintu bishobora kuzagenda biteje impungenge zikomeye cyane. I really worry about this scenario. Turacyari mu Burasirazuba bwa Hagati, aho ikibazo cy'umuriro w'intambara gikomeje kwiyongera. Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri ubu yabuze ayicira n'ayimira, kuko intego rukumbi yo guhindura ubutegetsi bwa Iran yo yamaze kwanga burundu. Iran akaba baratangaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika iri gusaba ibiganiro bitifuzwa muri Iran. Ahubwo Iran aho yarushijeho kongera ibitero cyarimwe no gushyiraho uburyo bushya bwo kugenzura amazi yo mu karere, aho yashyizeho underwater missiles zihariye kandi mu buryo budasanzwe. Dufite ubwoko butandukanye bwa za misile zo mu mazi. Icyambere nuko ugomba kumenya ko ku isi hose hari ibihugu bike cyane bifite misile nk'izo. Mu by'ukuri si ibihugu birenze bibiri. Icyambere ni igihugu cyazikoze bwa mbere ari cy'Uburusiya, hanyuma hakaza twe. Izo misile ntizirasa zivuye muri submarine gusa, ahubwo zifite uburyo bwihariye bwo kuzikoresha. Dufite misile zo munsi y'amazi zifite umuvuduko ugera kuri metero 100 mu isegonda ryo kugenda kwazo. Abanyamerika bamaze imyaka 15 bakoresha miliyari 20 z'amadolari bagerageza kugera kuri uwo muvuduko w'izo misile zigenda munsi y'amazi, ariko ntibarazigeraho. Gusa Uburusiya babigezeho kera, ndetse Abasoviyete babigezeho mbere. Natwe rero dufite izo misile kandi turazifite mu bikoresho byacu bya gisirikare. Kabiri igihe ikibazo gihora ari kimwe. Uyu munsi intambara ihagaze. Niki ziri gutekereza kuri iyi ntambara? Ikaza hano buri gihe urarihorana. Njye amazina yanjye nk'ibisanzwe Ndimaniragaba Alphonse. Akazi n'inshingano zanjye za buri munsi ni ukukubwira byinshi utamenye, biryoheye amaso n'amatwi y'ubyumva. Aha turi OD7 Talk, waba ugegeranyo aho ibisobetse urujijo bisobanuka, aho twegura inyandiko tugasobanura ibyisobeka benshi mu kubyisobanurira. Ikaze. Aren't you embarrassed? Ndashaka kubaza nti, ese koko ntimugira isoni? Uyu niwe muntu mwahisemo kugendana nawe hafi yanyu cyane, nka igihugu cyacu cyaboshywe cyane nawe. Uyu ni umufashisti, ni umunyabyaha w'intambara kandi akunze kuvuga ibintu bidafite ishingiro. Kandi mwahisemo ko igihugu cyacu kimwiyegereza cyane binyuze mu masezerano ya Ahagize, ndetse no gushyikirana cyane mugaragaza kwiyoroshya no kwiyorobeka we hamwe na Trump na Netanyahu. Aba bafatwa nk'abanyabyaha b'intambara mu ntambara yabo itemewe n'amategeko. Humiliating, it's embarrassing, and it's degrading for our country. Turi ku munsi wa 13 w'intambara ya Iran, kuva Leta Zunze Ubumwe za Amerika na yahise yagaba ibitero byakurikiwe n'ibindi by'uruhererekane bigakwira akarere kose ku Burasirazuba bwo Hagati. Mu bibazo n'intambara yagaragaje itandukaniro. Kuri ubu mu buryo bweruye intambara imaze kugira ingaruka mu kwangiza ibitagira ingano, tutibagiye n'abamaze kwasiga ubuzima. Kuva ku bikorwa bya gisirikare biriho na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel byatangijwe kuri 28 Gashyantare umwaka wa 2026, Iran yakomeje ibikorwa byayo byo kwihorera mu minsi myinshi aho kuba igikorwa kimwe gusa. Yibasira Israel n'ibirindiro byo mu Burasirazuba bwo Hagati bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iran yahise irasa ibisasu byinshi bya misile kuri Israel inagaba ibitero ku birindiro bya Amerika muri Bahrain, Qatar, Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, Kuwait icyarimwe na Arabia Saudite. Ku itariki 4 z'uku kwezi kwa gatatu, Iran yari imaze kugaba ibitero bikomeye byibuze 10 by'indege zitagira abapiloti na za misile mu bitero bitandukanye.
Raporo zigaragaza ko umunsi wa mbere Irani yateye ibisasu bya misile bikubye kabiri ibisasu bya ballistic n'indege zitagira abapiloti inshuro zigeze kuri 20 mu bihugu byo mu kigobe cya Gulf ahari ibindiro by'ingabo za Amerika bicumbikiwe kurusha muri Israel. Ibitero byangije ibikorwa remezo mu kigobe cy'inyanja ya Gulf, harimo n'inganda zitunganya ibinyabiziga muri Arabia Saudite n'ibirindiro by'indege muri Kuwait. Ingamba za Irani zakomeje kubamo ibitero byo guhagarika ingendo byo mu mazi mu nzira ya Hormuz no kwibasira imitungo yo mu karere ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hamwe n'ibibazo by'ibikorwa bikomeje kwangizwa hirya no hino mu Burasirazuba bwo hagati. Iyi ntambara bivugwa ko izakomeza mu minsi myinshi kandi ikomeje kwiyongera, aho Irani ikomeza kohereza ibitero mu bice bitandukanye kugeza na n'uyu munsi. Austria nayo yamaze kwinjira muri iyi ntambara ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel kuri Irani, nk'uko byatangajwe na Senateri Nick Emskin nyuma y'uko ingabo nyinshi za Austria zigiye mu Burasirazuba bwo hagati. Kuri ubu Australia ikaba irimo kohereza indege zo kugenzura ibisasu bya misile biva mu kirere cya Irani icyarimwe n'abasirikare 85 muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu kugira ngo barinde igihugu ibitero by'indege zitagira abapiloti bya Irani, nk'uko Minisitiri w'Intebe Anthony Albanese yabitangaje kuwa kabiri. Albanese yashimangiye ko Australia itazafata ingamba zo kugaba ibitero kuri Irani. Nyuma y'uwo munsi, Senateri Nick Emskin uhagarariye ishyaka ry'ibidukikije muri Australia yavugiye mu nteko ishinga amategeko ya Australia ashinja abaturage ba Albania kurobya uburari. Yavuze ko izi ngabo n'ibikoresho bizakoreshwa mu buryo bwo kongera ubushobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel kugira ngo bakomeze gutera ubwoba abaturage ba Irani icyarimwe no gukomeza gutera ibisasu mu bice bitandukanye mu gihugu cya Irani. Andi makuru kandi, nyuma y'ibitero byagabwe ku ishuri ry'abakobwa bigahitana abarenga 175, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikumvikana ihakana uruhare rwayo kuri ibi bitero. Kuri ubu iperereza rya gisirikare ryari riri gukorwa ryagaragaje ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika yagabye igitero cya misile zo mu bwoko bwa Tomahawk ku ishuri ribanza ry'abakobwa mu gihugu cya Irani cyahitanye abantu barenga 175, abenshi muri bo bakaba ari abana nk'uko New York Times yabitangaje. Igitero cyo ku itariki 28 Gashyantare cyagabwe ku ishuri ry'abakobwa rya Shajalai Taipei cyabaye ku munsi wa mbere w'igitero cyagabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel. Abakuru benshi mu buyobozi bwa Irani bahasiga ubuzima icyarimwe n'abasivili amagana. Iki kikaba igitero cyishe abantu benshi kandi b'inzirakarengane, nk'uko raporo ya New York Times y'ejo kuwa gatatu bivuga. Ivuga ko abategetsi b'igisirikare ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bazi byavuye mu bushakashatsi bwa mbere. Igitero yari igice cy'ibitero bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku nyubako zakoreshejwe n'ingabo zirwanira mu mazi za Irani icyarimwe n'ingabo zishinzwe kurinda impinduramatwara IRGC muri ako gace. Ikindi kandi nuko intambara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel kuri Irani yarushijeho kuba ikibazo mu karere k'Uburasirazuba bwo hagati, ikurura ibihugu bigize inama y'ubufatanye mu kigobe GCC mu ntambara batabishaka. Uko imirwano ikomeza gukaza umurego, ibihugu bya GCC bigizwe na Arabia Saudite, Emirates, Qatar, Kuwait, Bahrain ndetse na Oman bisa nkaho byafatiranwe muri iyi ntambara, kubera ko Israel iri gusunikira Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntambara na Iran ikoresheje ingamba zo kuyagarika. Ibihugu byo mu kigobe cy'inyanja ya Gulf biri mu bibazo bikomeye by'ubukungu n'umutekano, gusa bitari kugarukiraho gusa, ahubwo isi yose nayo yatangiye gusogongera ku busharire bw'iyi ntambara. Muri iki kibazo kitoroshye, diplomasi n'ingamba zo kwirwanaho ntibigihagije, ariko GCC ifite igikoresho gikomeye kidasanzwe kandi gifite akamaro kanini cyo guhagarika iyi ntambara, guhagarika burundu ibicuruzwa byose bya peteroli na gaze muri iki gihe. Imiterere y'intambara kuri iki gihe nta mpamvu yo gutanga ku barwanyi ba mbere bo guhagarika imirwano. Kuri Israel ikiguzi cyari gito kuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zitwara imbaraga ziremereye mu kuzamura ibikorwa bya gisirikare mu gihugu cya Israel. Hagati aho, Iran yiyemeje intambara y'igihe kirekire mu buryo bwo guhagarika iyi ntambara, aho yatangaje ko ifite ubushobozi bwo kurwana byibuze mu myaka 10 iri mu ntambara, ariko bigamije guca intege abanzi bayo binyuze mu gitutu kidashira, aho gutsinda intambara ikomeye hakoreshejwe imbaraga nyinshi za gisirikare. Ku isoko, ibiciro bya peteroli ku isi bikomeje kwiyongera, nubwo ikigo mpuzamahanga gishinzwe ingufu IEA cyatangaje ko hagiye gukorwa ububiko bw'ibikomoka kuri peteroli bunini cyane mu mateka. Brent crude
ikigero mpuzamahanga cyazamutseho hafi 15% nyuma y'uko ikigo cy'ubucuruzi cya IEA gifite icyicaro i Paris mu Bufaransa kuwa gatatu cyatangaje ko giteganya kurekura utugunguru miliyoni 400 kugira ngo ibiciro bikomeze kugabanuka mu gihe intambara ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Israel na Iran gikomeje. Ibiciro bya petroli byazamutseho hafi $100 kuri buri kagunguru kugeza ku munsi wo kwa kane w'icyumweru gishize, aho ibiciro byazamutse aharengaho 30% ugereranyije na mbere y'uko intambara itangira. Nubwo irekurwa rya IEA rishobora gutanga ihumure mu gihe gito, rishobora kutagira ingaruka nini ku kugabanya ibiciro niba Strait of Hormuz yaba igikomeje gufungwa nk'uko abasesenguzi b'inzobere ku bijyanye n'isoko mpuzamahanga rya petroli babivuga. Urujya n'uruza rw'abantu n'ibicuruzwa banyura muri iyi nzira ihana imbibi na Iran, Oman na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu rwarahagaze kubera iterabwoba rya Iran ku bijyanye n'ubwikorezi bw'amato mu karere, aho rwahagaritse burundu 1/5 kitangwa n'aka gace kuri petroli mu isi. Ingabo zirinda impinduramatwara za Kisilamu muri Iran IRGC zatangaje ko kuva ejo kuwa gatatu ko zitazigira zemera na litiro imwe ya petroli kunyura muri aya mazi, kandi ku isi yose igomba kwitega ko petroli izazamuka kugera ku $200 kuri buri kagunguru. Amata 5 y'ubucuruzi ku munsi w'ejo yagabweho ibitero muri ako gace ejo kuwa gatatu, harimo n'amata 2 ya petroli ku cyambu cya Alpha muri Iraq. Intambara ikomeje kuba ingumu, hangizwa byinshi, ari nako isi ihura n'ingaruka zikomeye byariye mu bukungu. Iyi ntambara hagati ya Iran ku ruhande rumwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyarimwe na Israel ku rundi ruhande iragenda ihinduka ikibazo gikomeye kandi kinini mu karere ndetse no ku isi yose, mu gihe Iran ikomeza kugaragaza ubushake bwo guhangana igihe kirekire ndetse igakoresha ingamba zirimo no kugabanya ubwikorezi bw'amato bunyura mu nyanja mu kigobe cya Gulf icyarimwe n'ibikorwa remezo by'ingabo z'abanzi bayo. Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel byo bikomeje kwagura ibikorwa bya gisirikare mu rwego rwo kugerageza kugabanya ubushobozi bwa Iran. Ibi byose byerekana ko iyi ntambara itakiri y'ibihugu bitatu gusa, ahubwo iri kugenda ikurura ibindi bihugu byinshi byo mu karere k'Uburasirazuba bwo hagati ndetse n'ibindi bihugu bikomeye mu isi. Ingaruka zayo zigaragara cyane cyane mu bukungu bw'isi, aho ibiciro bya petroli bikomeje kuzamuka, ubwikorezi bwo mu nyanja bwahungabana ndetse aho amasoko mpuzamahanga yatangiye kugaragaza igihombo n'ihungabana rikomeye. Mu gihe diplomasi isa n'iyanze, amahitamo asigaye ku mpande zombi zihanganye aragenda aba make, bigatera impungenge ko iyi ntambara ishobora kurushaho kwaguka cyangwa kwinjira mu rwego ruteje akaga kurushaho, cyane cyane mu gihe havugwa intwaro za kirimbuzi. Icyo isi yose itegereje ni ukumenya niba hazaboneka inzira y'ibiganiro ishobora kugabanya ubu bushyamirane, cyangwa niba akarere k'Uburasirazuba bwo hagati kari bugume mu muriro w'intambara ishobora kugira ingaruka zikomeye ku mutekano n'ubukungu bw'isi yose. Iyi ikaba inkuru tugomba gukomeza gukurikiranira hafi, kuko icyemezo cyose gifashwe muri iyi ntambara gishobora guhindura imiterere ya politike n'umutekano w'isi mu myaka iri imbere. Twubwo tukaba turasoje. Ufite igitekerezo, ikibazo cyangwa inyunganizi, watwandikira buri gihe amarembo ahora yuguruye. Amazina yanjye nk'ibisanzwe ndimaniragaba Alphonse. Akazi n'inshingano zanjye za buri munsi ni ukukubwira byinshi utamenye biryoheye amaso n'amatwi y'ubyumva. Turi OD7 Talk, iwabo w'ibyegeranyo aho ibisobetse urujijo bisobanuka, aho twegura inyandiko tugasobanura ibyisobeka benshi mu kubyisobanurira. Tubonane mu biganiro byacu bitaha. Bye. Sinzi niba ujya ubitekereza, ariko abantu bose muhura babanza kubona ibyo wambaye na mbere yuko babona niba uri inzobe cyangwa se niba uri igikara. Babanza kureba niba uberewe na mbere yo kumenya niba ufite ubwenge buhagije. None niba imyambaro ifite akamaro kangana uko, kubera iki uyigurira aho ubonye hose? Nk'ubu dushobora kugenda mu muhanda nkakwereka abantu baguriye imyenda aho babonye hose, nkanakwereka n'abandi baguriye cyangwa se badodesheje ahantu hazima nko muri Mbaganiye Fashion. Badoda imyenda y'ubwoko bwose, yaba iy'abagabo, iy'abagore n'iy'abana, muri model zose wakwifuza. Imyenda y'ibirori nka costume z'abagabo n'iz'abagore, amakanzu, amashati, ariko by'umwihariko impuzankano cyangwa uniforme z'ubwoko bwose. Ibigo by'abanyeshuri, abashinzwe umutekano, amarestaurant, amahoteli n'abandi bose bakenera uniforme. Ibyo bitari bihagije, Mbaganiye Fashion inigisha kudoda. Abahize mbere ubu ngubu bari mu kazi.
nta gikwiye kukubuza guhamagara cyangwa se kwandika ubutumwa kuri 07 82 08 03 21 cyangwa ukabasanga aho bakorera ku Kicukiro Ziniya, ubundi ukareba uburyo hari abadozi hakaba na Mbagariye Fashion.